Gone. Ya ikakatiria dia ndito sijurera mada. Andi woteti na? Ndaubo. Uri nina? Oh, lacha locha man. Narineri yone man. Wo jena ani ngwa muswa. Ro tomanga dzi 31 ra jena dzi 1 January. Ukopindula necho chambela iwe. Woni wakodza ndichiri mini apo. Nana musu vache wabva ninge iseli nana musu rwambo rwa kutamba nana musi. Wone vapo ngari ndingakona kutanzwa ruambo ndichibharo kutanzwa neself. Naone vone vapa gayo uchipuna chitibecha kutanzwa ruambo. Iwo wodhelela iwe. Ukolama 2000 na South Africa. Nyeso wao. Oye. Rodho vanga chino chipinga rikoni tanganidza kaita show yavo rine ikopfi rikoni gocha. Rikumbira kuri izvi zvari kuita apa kana zvinichiumbura kuri zvikofanana nazvaveiwe zvange izvi tentini zvaveiwe izvi asizvoni izvi ndi show yavo rine ikopfi rikoni gocha rikodziitira zvavo rine rikuita zvisafanira zvaveiwe. Zvino rikumbira kuri nizongorijenisa kamapungu aveiwe nakuti ndopamwe achituma kuvaravara kuri hey vana vaitamini izvi ndizva show yavo rine ikopfi rikoni gocha namusiri namuyeni wavo rine akopfi mother of the village. Ndozvipfa kuri vatu vanji vakosi kuri hey ndi mother of the nation ndazviudza kuri this is too much for her. Apa rofara mother of the village wavo rine ndimiya opani roteri avadivi hauna mtu asavadivi. Zvino ndina problem ndirisa tujena kaisho yavo rine ndopfa magarabha manji achitoma kuvaravara kuri hey chirede dzakuumira murao dzikotoma kurisitisa namini rimwe garabha ndopfa richibudzisa kuri kana ndofara kadhi raikopfi medical aid ndingakona kuumira Joburg nga ambulance. Ndatibudzisa kuri magarabha kutoma kuumbura zvithu zvosina waya. Zvino arireni zvanda rikorwera mother of the village wavo rine vachijena pa stage chavo rine. Rikoni gocha. Fire. Namusi rotorindera muyeni wavo rine zvino miya opani vakadhivi varugisa kuri vakone kupenya ndi mother of the village veiwe namusi ridhopfa wote ndi show yavo rine reikopfi rikoni gocha zvithu zvisafanira zvavamwe rikodziitira zvithu zvavo rine pedzi. Zvino rikumbira kuri miya opani kavajeni ungari vonorugeriwa rivarere zvanda vonakerera namusi miya opani ungari ndiri vurudhaka zvavukuma. Vakotonangavedza vone vachichimbira avavoporowe ndimuyeni wavo rine ndi mother of the village. Zvinokobuya vone ndina dzipulse. Ndina constipations. Zvino chikuwa chingapa miya opani neriya vanyadza richivavona apa vachireredza apa rimumbura ungari hawanoliwa cheredhe yanga imweyo yachikoroni tindova yachikoroni haliwa cheredhe yanga ndandopedza nachikoro nena ndinofunza ndandodzofunzaira zvinhu zvanga muntu otola cheredhe yanga masari chivangarara ndiyamba kuri vavaa cheredhe yanga license rikuyamba kuri zvino vavasinange ndichitanya shem utaripana ndotaripa ndasati vavo dhodho ndotitoimiwa panda ngavohadzi ngori vuhadzi ndinomublocka oro ndisongochaisa panda nachikoro ngori mutola wavo ajealous. Ayo ndiayo vana vamiyanga ayo ndiya rimwe dhuva. Zvino richiyamba ngamiya opani mother of the village riva richiyamba nganyaya kobva gayo dhuma ngamini. Natutova nazvinji lini ndopekuwanga ninge side dzamukumbani. Ndatangana na SABC Linde odoita show anepo lakatita kujoku awe. Zvino izvo yavona pati yapala hashu vabhadhira SABC Linde vatoraka James Arts. Zvamba kuri vone vatova gift. Wotopiwa musadzi hangombhadhira nalovola nanamusi. Nanamusi atobhadhira lovola sizvila cherachirisana nepala SABC Linde ototoma ushuma nepa dzitsimuni obva tsimuni radhiva rikodichira radzura nanepa ngapa saidi dzadhumase rivaviri rikati rodzura kamukuku rikorotoma pasi asina nachitu ubva nepo ndihe SABC Linde arenga bhaisigira
achirenga bhaisigira hai ava achivoya mushumoni eli achivoitani ri chiko dihasila ri vavili ri kodiwa richivhuwa adhiwana mushumo ngange uyera vo bende he ava achikogadha umwe petu hane ha vatu vamadharoni zvino hai radhiva ri kodiita ntu richibva ningei hai radhiva ravuya nepa kala achivasa hai ubva nepo ndihesvo zvava zvikoditomochimbira tomova na business zvino yebusiness rava richikodiita zvitu richikodirengesa dzikondomo dzimbanje uri mutautangane rarikodidhizama voti uri vovo zvinhu zvichimbirevo zvingesa zvavamwe ndimuta wadzihasira rarikotanganyisa handikale ndinaye nditomudhiva ndamupedza nditomudhiva nazvorikombora mini ngori rochiresa naye nazvino akanditozviumbura nditodhiva nazvo ndichipiwe chine chavatoni yawe ndinodhiva nodhila nayo la ola shango lote likomubharera mara nendajenerera ndozvivona zoro uyavilingana nendayamuondisa nga one day pedzi ndowana ruto ruyaro ndosara rova rudhengedhenge ndomuondisa nemusidzana ndisakuenda zvotamba nemusidzana wanga aningei mutu ukoni wanga mutu wawe veiwe hola ndini shem ndini ndirika vatu vote ndinovori ndisokotomangara vatu aikosokotovaposha nepakadzi Facebook utukutubharoitu ana mubudza ola notaripa ngotaripa kutaripere kwao ndomubudza zoraini nachikora ringojena rote nditonidhiva aningototaripa nototanyana tungo unotaripa unotanyana tungo aungotanyiwa zvabhambirini apala ototanyiwa zvezvazvitensini zvoviringanya mapungo zvino rikovapfa vakodzanawo miya opani mapungwa zvino apa asikare apa rovona imwe vhidhiyo ikoreredha vachiamba mapungo zvino zvitu zvazvi zvavukuma kana vone votosokopfa kureka vazviite ndava ndikunyakotomudhisiplina zvimwe zvazvimwe zvova zvitukutukunyana zvova zvizvone mara vunji azvitu ndandikotozvifoma pala ngori ndozvivona zvorinda saita ngoralai ava chivonderera rumwe ati ukopengiswa ngovuselebhu hawe ngori ola mtu ubva chiyatotomotorenga goroi rova rina imwe goroi kana yachita ibitli yameruni rinayo ubva chiyatotoma timutanga mona morenga goroi uyadhivuzori ukonyagolavana zvino ndambono nondarewoindo ndingasinyakongiitera zvolavana ndotambura naini ngorari zvino ini ndikodhivudza zvolavana ndonipfa ndonirari ndonikoro panomufisa mutungu vungapa ini zvino ngori nonorenga goroi ngoti vatanga vapa mayani vava varenga goroi vava vachivonyago upeya revenge ukaovula vusiwana hote he vavafa vutungu vatuku ngori avo usina dzigoroi zvino vava konyago upatera kava vasidzana vane hahavo ndori vova vana dzigoroi ende vasahambi navo zvino vava konyago cover score zvino inini fongari ira vhidhiyo iraikoreredha nazvina zvitu zvanoredhisa nichiamba zvonitusa umwe petu kana zvonichinyadza mishini wanga wane plani yanga yoshuma ngori ovasichafarira toho mtu achikuita zvamafevi nishikaidza achamupfa achiringa apa ndikomuvona zori vucelebrity ojena tohoni ndaro hoyo handivi ononi ndikale ndikodhila naye udovori zvimwe zvivewa nezvivoni ti ende vamwe vatu vanga vakomangarorola mtu kamsi anga vachingabusa ndingabusa yakaruya rutu ndingarurwisana ruvondwa aveola mtu navatu nandikotomangarore vatu vachigori umutu uyantwa angantwa ngaga angantwa magaga orala rutonono rutonono rorala runganthoma ngagaya tovoriveyo ndiyafuna usikotobhiliva apalani zvinotaidzo ndiyori avachipoita zoshava namafevi achivosikototuwa nawo achivosikotobuka dziloja asichena ndava nanne hele adhuva zvino ndichiita vhidhiyo ndanomudzorikavuya yani asafuni tamini ashava ndaro hauna taitso ndidhodhila naini tiupengiswa ngai Facebook andaona uri Facebook yomujena toho ndari ndidomurugiso ndamuplanera ndadhana zvitori zvote ndazvivekekanya casual story ndamaka sure uri hezvi vatu vachizvifa vadhodzingi ndeye ndochimwara chitori ndaroya ndive chitori chasashuma tidhivi ngo ndaplane chila chitori zvinovone parapetu vavachinyanga kuri afariwe kana kumudhistroya kana vavachiita zvipiwo haya pana nakati nyagondomutesta dzigere dzawo rikamuzezvinenda kwenye ndakunyagondomusumbedzisa uri angasiruke ati ndasokunyaga achifariwa
ndari kunyanga kuti mudestroya zvavudi, kill him slowly ri avone naye uri shango limujigere na community songo chamuvona samutu novula vuadvert unokomupengisa ri vusongo chashuma mwana mwadhibvise kaya amuvone salimuverete ndiri ndikotomika sure nemusuku kanyola mtukana ende nomusuka iyo handomusuka sesebhisini ndendawanaonda man ndari helasindoseya zviyamba kuri vafumakadzani vati vakukuma musi hai nari nandira inodhila navatu vanodhitonga ri votanya karino tuulodhita kutsotsunyana ende sitsotso totanyara tungo hanawo vutali ovulani otovalela calculation aitoshuma zvavhudi apala unono vutali hazvitenzini uno vutali avo masisi navo bhende navo foro vode hamara richikotoda apa kantuti angasiitambe game shen zvino inini before nichiarrive parapetu nanotoma namukaidza namba naye kana kuri nosokudecida kuarrive hei navo achivotombalela pala apala achivombalela ndiri chimukaidza asachamupfa achivosokotita zvinhu zvavo zvino nane ndavona uri uyu domubhalera uyu zvino ndarira ndidomukona ende ndaunomubudza uri inu yaningotalipa ndine ndotalipawo zvinovona ani namusi vonani zvino ini ndimini chachikuita kuri nichipfa ungari nikotambudziwa nasitakuwe natuwa naana nodzura paramudheni ndikotuwa ndichagai ndikotuwa ndichaga ndotambirisa nayo lamtu ndiyagai ndidomapi zvino mapungu ahone atiri chimwana chimwe chine ava nacho ndichanga ola mtu auna unoenda kwayahone auna unoenda kwayahone ndobva vutungu vungapala ndichiri ndikotakuwa ndikwaga ndova ndichikori ndikwayava kani voni vavo vakutorindira kubvanga bhogisi parapetu nazvino ndikori ndidobvanga bhogisi kahola ndiupiye mumwe mutangana dodova avana ndavanhane ndotorali apende ndonova reject ndonova liratwa ononchumisesa ola mutanga ndiri ndonogunyedzesva rune hai mumwe mntu achida udorwa ndotopera utozvitakalira mumwe mutu zvino kana mbempedzisi chotontoma kagwinyedze apedzisa gwinyedze adova shava kagwinyedze apedza atontukukanya vovira miya opani vatu zvino vandiudzi apa ichi opani chira chipinga charaive chichitaruchedzara mapungo zvichichimbirana nazviri vachiamba vavotochitipa vone ndimwana anga ola ndiyamudhiva ndamupedza holani zvino nanotomukoucha ori nashango nashango litende uri ndozvita navutali yote ndoindi ati navutali yotamba nne ndiri hapa lana mwana ndanomukocha ndonozvivona reimweni hapa petu hapa nonohoya abhaiza ndikote murwanga icase abhaiza ndikumudhanga icase zvino mwana anga ndanomukocha ndirikotsia nava nefoni ndonomuplanera nazvo zvila zouri he omwaiwa ngachimange kopeni ndonondodisiplane zvila zvitu tindi mwana ola mntu umwana boya konomushandukisa mumburo wari nikozvivana kotsi yanu keba boni mwaisa ngagoye vapedza voifuna mumwe musadzi nikozvivona vavasarifuni nonari kunyangoshera mwana muya uri mwana achivona ola mntu amuvone saliverete salivhiya vatu ende ngaenda ndonozviva ndotovona zvori zvareipi zvidova zvoyesa ndati ngamutava nanga reipi ndikouche mwana if no rape on rape anote nati kuita zvotamba uri avuye ngonane avuye ka11 uri umukono ola mntu uri hakona dzei zvino ini huna rimwe dhuva rakuri niyadzura pasi naumburavo kuri niyamuricha mutu namutuchera natuwa naye natoma vumwe vuchiro namusiya nadziproperty dzote natoma dzano ebo nenditozvitoma kaga ndotorali ati kuya petu ndirola mntu ndotambalisa naye ndiri ndochilesa vuchiro vumwe ndaricha ndading'ala ndadiita mini ndagiva paka chimwe na chimwe ndasedza ene zvino ene ukwenyagondicha ukwenyagondicha vana nditoyagaya ngori atingofunza yatingojenda na chikoro ndiyo kutomaga vuchiro ahone ndichiumera kantu ndikotozvitisani ndichiumera ngehahashu ape hashu aona nakamari yedhere ndikotovona ndikototuwa vuhadzi ndosiya mbeto wanga ndaendaedhera navana vonorunda ndoedhera chitangani ini hai atikovuya ndaita izvo ndidotobvanga bhogisi apala ati olani ola udototsvitite isi ndaudotuwa ene akanatuwa nne zvenava nikotoda kuzvisvikerera ngaira vhidhiyo nozvisvikerera kana kuri ndingari nozviwana hai ngaakavhidhiyo ndozvisvikerera ende zvotobvisa zvezvila zvendava ndikotodzisa zvona ombodhivuya yana akugidhima akundoveredza akozivona zvo rei community yangei ingadotereka zvino angei yaona havilingana ngori mwana mumwe achikomuonesa sazvendazvipendisa zvone
nikozvibona ani apenda musidzana ndomupenda ola mutanga ndomuplonta ndikonyakomukepchara zvavudi ndari handivi ononi ndiyaziva zori hezvi zvotambudza vafumakadzi namini ndazviyamba auna muona muombodhivhinduwa ape ndimufumakadzi ndangari muntu oniripa ndinyana ngahanedza ndinyana dzohanedza one angasiveone muntu ane anga hana zviyamba kuri vewe niyazvipurana nazvitanga kuri nichidiwa kuri nidokona kuimerereya musi rine rina manda rinoshumisa manda ashu manda rine rakwashumisa rikonozvisimbedzisa zori ani mutu wachitu nichikombaisana nitavanga koti nandwanga maintenance ndapedza nanirwananga protection order nanditodhila naveiwe mutu wamunhu achikoita zoiyange nange dhilani naye shumani naye sanibhaizisa zviyamba kuri kombo ini kombo yeyava ichinga vahone kaumuzvipera izvi vatu ndingari community chitoma kureacta naminimini vachidhisa masi andaitwa asione nandichingakono aimera ini hei hapana ndanonochiwera mwana wavatu ori hei vasongomuita zvimwe zvitu ngori ngo idhiwanga nne naye ngo that is why kote ichiri not guilty until proven guilty mara nangacheka zvitu zvine zvaita community initi naviya namba mapungo avoti vambodhiwera avanyakudhiva uri iyi ngoho ndi ngoho ngapani mumwe namumwe mbotisokotokiti vajaja inondele vatu vachikojaja vachikorasi muto ndandikotoseya ndapera hezvo ndandotopera ndiri vatu vavaravara ngo mntu tovaravara naso asazidhivi turi nane vavovorau vakosokotojena nepalakadhabhadhabha fm oabusa vasadzi ndareailevalidzivi nachitu eliafuna uvaravara nane vambomiya chandama ukovaravariwa ndareainivekanindhivi zvino ini ndipyo ndiyamba kuri ndipyo tuso yaningaitodha kuri nikone kuranga mbiti dzanu ini hai ne mbiti dzanga edzilani ndokwata ti ne ritova na mbiti kha lushaka rwa hasho ritova na ila mbiti dzisarangei hezila mbiti dzine muthu one ndangakwata pano ndingasimfune nabe nakotsi yanga vokwata vajiya varwisa miyanga na luvondo na wana vowela nge varola nanazivona zori apa muthu vana mbiti ritova na mbiti dza lushaka dza vulwadze ritorwara mbiti rine ene mbiti dzashadzirangei shemu ene ndiyadzifa dzikoudhore hadzila mbiti kedzo dzitokuruluwa dzitoshuruwa dzichijena ndiriwatozvifa zvorapa zvinondoviringana zvinhu ndikonyangovhonyora ndikonyangobona muthu oturujeya zvino mara chira standini chonitusa samwe somehow etla standi chonitusa lumwe ndawana chikonduvele chanitengera na ringi chikovononga ndoradza chikorama ndimiya vana ridzidza nyemafungo chanjiya changisana na jozi chichiya jozi chikonduvelela chikoshawa uredzi cases dzingavhuwa ola mutanga ndofara security nji dzawe ndofara dzimwe security njisa dzine ndangadzibvisa parothe ringatowa zvino ndava ndichikotoitela uri mini abuye ndilani mi ndasonyotobvisa mafungo othe mara hei haitila stande chonitusa hailavege ndodipinesa nowana ndikoiswa na jozi ndikorengora na zvistruberi ndichikoitanichotoma kudlisiwa ndikozamwa uva romantic ndandasedzanga ngaendara izvi ndakati ndodhila nazvo izvi neati atuchira stroberi vatu chiyavaverera kana chichitotapirera ndibusana nolochilawo nenanenda sokotofaswa ndesikosokotoera ingei sokosokotongawaleranga kani upi stroberi chiyadhunga vana vamiyangari anipfavewo nichirirera kuri nirengeriwe stroberi vakeva vakotaruchedza kuri chiyaddungandikozamochanyiwa ini ola mutanga nomukaidzeisa napana muromo uchihata uyu zvino taidzo ndiyauri zvazvino regahei situation hatikodhiva uri standi chine ndadochipula zvino chidova chipingo uri abe ichi chonorwanga muya ichi chori kungabusa ukongiita mini nalimwe mwana aposerwa gai mwana waliwa nga zvimange so zvino zvino ndikodhibudzisa uri ichavuviri ndichida mara atombaisisa pedzi udisciplini nyana zvino mara taidzo ndiri muya wanga ungovoporowa oita tsotswela mutukana angaminya ndidzola ndi-alert ndikocheka yanga ndiyanga 7 days ola mntu anga ndiyanga 7 days 7 days inediwa abe 7 days haina weakness zvino vachiri vadzura vaareti vadzura vatu votosedza umwe naumwe sedza hei
Oh. Zvinombo kuri vone avandivudzi apa zvinombo kuri vone mutu uyu vavomudiva zvinova zvakuri vavodiva kuri vamuchuwise kana kuri vamujenise ndirani vangamuitira zvipiyo. Nditodiva skili zvavo zvothe nditodiva nadzi-emotion uri ndichinyangomuvaisa ndimuvaisa gaya ndichinyakuhamba ipfi line lidomudzikusa ambani ipfi heli autova na chikoro wabheya pala petu zvino ndiyakona kutodhila naye psychologically uri umburuwa svi zvazvitenzini abheya pala zvino uri ndirwe ndiyadhiva uri andipresate yo button ola ndidoshumana nayo la zvino niwana gaye kutari akuita kuri community kana kuri shango rote rikono kubhirifa kuri ini noitiwa zvithu zvakurari so nandi musadzi musadzi karari asonga echikoroni utoiva na vumwe vutali onovona unga ndiyavunonga ndiyovhuwa vusiku zvino ni ndozvivona uri ndaniplanero vula vutali nawo chikotofini yahanedza ndinyana dotenda nawo chikotofini nanungo ngafani ndinyana dotenda uri ini andingongiita zvila zvithu natikoita zvotamba nandikota nibhechera zvino hola zvino ndotovona uri zvotithavanga rupanga i ndovona uri hei rupanga luyavava i ndaniyotithavanga rupanga pa ndarongwaza koyu zvino niveonadho ri minadozvivonisa nadozvidivisana ndotitenga goni ya ndabvudza maropa ndatowa ndofara maranga zvanga ndari koya konyongomburaya koyu ndinyana dozvivaona who's the witness who was there so zvimwe zvinhu ngasizviprove vanna ndingazvipinga vatu vachibva dzikote nawana nisakopfesori ila kote mini ngori vowana uchifi kutanzi yakufushi zvinotaisana ndikoroshava kote ngori eikote ina zvimwe zvikili nadzitekiniki dzinde dzingamubhaizisa mara zvipolisa nasokoto zvidaswogidhima ndiyadazoridola rasele in 2 days 3 days by the time achidiscover rasizvone onoupfange ononyorowa ndonomupfisa ngango mumaganjeni yange ya ndichikoro munyerisa vanna nikozviona kuri ariyo safe vatu avari avafuna ava mari arongotsiredzea vatu vadzi vachiri hei vanna vaabhusa vafumakadzi nikozvipa kuri muhoko dhiyambera kuyu kuri hai ari chitu navutari avo rine havadzoriwisa vatu variwisa pasi kuri bhuku zvino vatu vava vachinitamira mashudu kana kuri vachinitamira zviwi after nonota mapungwara akuzvipa kuri vatu vonobhirivha vatu vavonobhilivha vavonovona sesebhisili ndeunopfererwa kabumachero asichena chitu zvimwe na chimwe chodyiwa husichena zvisponsa husichena mini achikola ngokokodza ati vavhenda vafuna bhati zvila zvithu zorini wenanindowalini zvino hei ndowana vobhoreya rumwe ngori vavodhivudzisa ri zvomuperechero hombukana waridowela hei hombukana mini amazvina ndowanonyama rumwe vachikovona uri chila chipikwa chimwe chasvikelele ngori mwana mwodhivudzisa ri mini that was the end of SABC Linde chiyararano ngavo uchipi Rinde uyu owana mini zvote zvashava nazvisponsa namini vone vava vachidokona kudhova vadzura pasi vadhova vaumira nge vaudza kuri zvira zvithu zvazvisvizvone ndova ndisangaambi chingori chiururu nendikotodza munna wanga ridzule mudhini ritokomelwe ngori muthu avava famous avana zvithu uyatsvenya usikotodzula ndani nge yakovonererwa na limwe rikoya live na limwe ufuna advert zvino ndandichimofa ndichimozvinyare zvila zvithu zvino ndichimotovona uri nemunna wanga wahera ngapo kotitokotusa bhati zvino ndandikonyanga vona natobva na chipinga nanevo adzule ritambura rothe ritolava udhelele rirothe udzura siyo uchidhisiwa navo Jennifer Lopez usokoto chimbira chikumba zvithu zvane pabhadhani achiriwisera nduni ndare zvitu zvane zvizoriruma ini ndarirumisa ngazvirumi nari ndituridzi ndituri abela turi rerurutanya rumwe zvakuma usokotoifoda usokotoiposta hei ndowana laswela mbilingana rumwe vone vasafodhiwi ungari yavawo mdini ndichiri anirifodhina usokotora zvingofoderwa mini ukoshava zvizana zvavo zvabhadhani zvitokwata onchumisesola mutanga naviti vachifodhiwa zvisapostiwi zvine zvafodwa zvipostiwi utofi zvifonuni ndidozvincha ndidozviposta chendalindera ndikodhiri limwe dhuva ndikoscrollavo kafacebook ndidowana ndopostiwa hai ukopostana neyamazana neyavakoimba nawa ninge ane avidzera dzigigi nichivudzisa kuri wai kafoni yanu usina zvinepe zvanga afi handi anidhivanga to ndivana mzindobhonya ndikati ndipostera mini
Zvinofana bone miawo pani vachiri vatu ava vatameri mashudu vava vachitodza tusode vona. Ndoona uri vatu vanji vava vachivonjonja zvine nane ndichivoshona nane ndichivopfa mutsiko wa uri why ndombodipedza ndobvera kagara kandofarerana nouyu muthu asi muthu wava tofareri wofuna rovuona vutungu vune akotoyovupfa ngori rarovulindela ngori nevavhenda rivavhenda nga ndila ine riva ri konyaga uvona muthu akosuteya ako mvuruma ndiri na malopo akobva ndiri tovona uri ozonyelisa zvino vatu vavona kwatela uri aringo chakona munyelisa ula muthu wako mutoda obhara ngori hei ndisankambe chila chitu ndipunyuka pamupete vatu vanji vava konyaga chila chitu uri chitowelela vakochivona ngori vachividza Satani ava mufuni ola muthu vatomupretendera utova uri hei wakondouwo ola muthu hawarara chistrong vatofa vachiri ndawandowa zvino ndichendoima ndikomborova ndichendoima ndipindeni zvino ndimini chikuita kuri nichiri niatoma kuita zvithu zvanu atavanye nichitoma kuri ningamuvhurira dzifairi chinoita kuri atavanye kuniruveredza zviamba kuri vone vofara fairi dzote kana kuri vone vakona kuvumba fairi kana uite yamini wazvidiva zvondidangerous ndiyavumba faira ndinganitera imwe fairi ine ndingakorrupteya zvino napererwa ngamutakaro zvino ndichikozvipa nne ngauri ane nditoita mini ape chimwe chipinga vuchironi nitoyowana chimwe chinhu chine nadofarera kacho nitoyowana uri nitoita vutali weta uri nikonosurvivha atikotoita ila zvitu ngori ndikofuna but sometimes vamwe vatu havamufesesi because of vatava vachikwamba vakasituation ine yavori ina advantage nezvino ndiva ndisina choice I'm so desperate uri ndidiwane ndikotanganyisa zvitu uri ndidiwane ndina muta ngori ndasaita ngoraloi ndidowana ndisina muta hola unotowana zvisidzana zvaTV-ni avachivosikotochimbira nezvisidzana zvoimba nachivontsiya yani vasikotori vakoya gaigai vakotitonga ri vakoimba ndazvivona zvorapela petukoliwa mafura nditoitani zvinovahumbura kuri akavatodzana mapungu asione apa ngorapela petukoliwa mafura ngori nabve ndivotowana ndichivoviselwa vone dhorobho handikotofe dhorobho ikototona ndiyakubvi dhorobho ikototona azvipfa kuri ye ndiyamesi radhikaidza rambodiya radhipaka dzipilisi raflasha ukotovavuya imwe ndiri hawo muthu tanga unoni yabhe aruwasa joli hei apo sokotochimbira kotavatava handatosva zori apa muthu yanga idove yasina apa ndidove ndabva mbungu apa zvino ndazvivona zori muthu yanga idove yabva mbungu hei ndovuya ndambavo hei sori wamba mapungo mauruhuru mara hei zvino ini attention yenaiwana parapetu ngaira vhidhiyo yoita kuri muta wanu uyerere ngonani kana kuri anina ndava wotodzika wodhapa lake ndandikotoda hone muta wanga uhone apala unenda ndikotoda hone nyimele iyane pala unenda ndikotoda hone zvithu zvodzudzana zvazvino ndikomutaimisa ndikuvona zori hei angavuya so zvino hei ape ndidzola ndochuwa uri hei angautowiso la mutanga angautowiso hachanditemba ndiri zvote zvine raitwa zvone sokonetsedzanga ngai ndazvivona zori mini ape zvinola muthu ukomufuna ngori ndomufara hostage otherwise usadzoa ndomufara hostage ngamapungo awo ndamapungo awo manje ngamanda ndangabvisa dzifaira dzawe ukuhama tachikodoralotuwa namusi hana chance zvino ndingazva chidomkonderera hana choice vanna vanje ofuna vevo nichifara dzifairi dzavo uri nikonovaranga ngori havarangei ava vatu yola ndofara fairi dzavo ende ndosivona zvo ndasaita ngoralai ndingasiruke nditotojerwa munalini tato dzikouya vone nikuapa mapungo ahone kuri nisongodziudza kuri hai rena vafumakadzi apa rovatemba nawavudza chimwe nachimwe nidova na problemu veiwe zvino inini yatogwa mamwe mapungo kuri niyaise kasocial media kana kuri ndiyamba kuri nitoaruveredza kuri vanivudze zvipiri nichidiva zvakuri nidovareya ngazvo machero hai umwe niyatokonotomuvona uri uitisani zvidhili zvawe zvimwe zvidhili yabvo uyakombechedza uri ave yambudzi ngori zvitodhitiwa hanepo wayani zvava zvikotindika nyoko dzavanhu ndiyatiputsora ave vakodhani zvino ndingazvi ndiyezvi zvine zviita uri ne ndidzive mamwe mapungo ane aopisa
izvodi izvo vana vamiyanga zvino ava rovona vachigenerera ava vo MC Popular Ramatugwe ava vovuya vanitusa ngandiradi ava haya avalani vatofunesa uvonwa vo Popular Ramatugwe Mr MC ndiri vafuna vatu sokore jena kadzi damage control riko divuso ri wai vasavi vone vonotoma dzikampeni gender based violence rawana tsiko campaign Limpopo dzote ritowana vakojena zvitentsini ngori apa petu ndono une havana dzithaidzo inchisa nga manda vone vakojenera vakonyagotusa ridotusa ridoita mini ridojenisa what ridomutofana mwana afana naMichael Jackson zvino ndi zvimwe zvinhu zvine wazvivona zvori havala mntu vafuna fame vovona dzinumbers kaFacebook vanyagodijenisa kamapungo ngauri vadowana recognition yori vavatusa vana mbilu ya vulenda ende vajenerera haya avona zvino vasukojenerera khazvo aphala vavakotojenera fame vafuna uvonwa vala mntu vatoita dzi-damage control because avadivi mushumo ndi mushumo ni Mr MC wahano nosokotodzira kuita damage control why asatuita something choutoma ngaye rivonoita campaign ine komandafadza vafumakadzi noutambudzwa zviyamba kuri ava vo MC ava vakudhifara kuita kunge radio sokuyamba vasaiti vayamba vasa act vamba vasa aid vatova ANCZ yeah vamba vasaiti chitu sokoto ripromisa zvila inini chiri vatu havanoita Mary Soft Life ronivona ningei makuwani nchamba kuri vatu havanoita Mary Soft Life parapedu nani kuamba kuri mini zvavudivudi vatu havanoita Mary Soft Life nanane ndiyazvifuna vuchiro havudi ovula vuchiro heyampahono ngenelavege ndofana ndikodhienjoya badi naene muno uyamvalera nganda odhovorana nevala vo Alice the Transformer mara ati uyanditengera la mafura uri nane nditotsukavo ndifane vona vamwe vana apo vadhowela SABC lindira vala vatu khanzi vadomurengisera mafura nga discount mara nanamusa tunditengera la mafura nditodhora avovo ndinge vamwe vasadzi hana nandava nane handodzi aniyopi kuri ningatsuka nangari vurudhaka ndikunyaka zvone nanevo ambona vatolavo snow avakotolavo chitu chichena andilina kola chitu chitsu ape ndikotinyaka vona nechirumbi changa chinge chofefiwavo chofefereriwa vatu vakofuna kuva mayorobhoni vatu vakonyaga vokutsuka vonohura ungari ndi mango vatu unamutazafuni zvabudei ungatodhirata zvinonga zvila zvitu inini pfa ungari ndichipiyo chigwevo chonodhipanga kacho ngaira vhidhiyo chigwevo chendadhipanga kacho ndichauri hatichatembiwa ndobetreya vafumakadzi ndoamba vutanzi voshonisa ndapedza ndadhova ndaumela murao khazvendamba zvone zvine zvikosumbedza kuti hatina vuimo nane ndi desperate ndova ndisadhivi kuita mini mara vatu vanganjaja ngauri vakonjajela zvine vanganjajela zvone but muntu ane angaujaja ukoujaja ngori hauka position ine wavakayo he's talking in the present of advantage ndiri nabene ndiva ndi desperate ndiva ndikanyimele ine yavori mini I'm not talking in a position of being in a privileged position ndiva ndi umwe petu une ndocompromiseya hatina choice ndingavaitera zvimwe example dzine vangasizipfesese muna namusadzi havafani rine ratangana nazvo vevo vana ani zvipfesesi abe vone vamunna vangapesa 3 days vasatambi mara avadhorombora newa musadzi ndisongotamba after 3 days ndiva ndikopopa mini ndiva ndikopopa mini munhu ko wanga vangauimelana ngori wana vamwe vanna vakosikoro riseya ropanga dziwivi roita mini varigwara but they don't understand. They've never been in a position of being a woman. You don't understand what is being a woman inside, how I feel, how stress vana vasakotogomeliwa vana vasakorengeriwa switunga chipinga. You don't know what I go through. Munasina ndrava. That is why sometimes you don't understand this gender-based violence. You don't understand what we go through. Sometimes that's why you don't have to question a lot of things. Because you don't understand how I feel inside when I'm being abused emotionally. We go through a lot. We've got kids.
rina vana rina mini ndine ndo no ṱhogomela vhaḽa vhana ndi ṱuwa ndi na ṅwana ndo mubeba ini wa munna ni khou sokou bva ni tshi vhuya no yo lovhea dzhira ḽaṋu huṅwe fhethu na dovha na vhuya na mpanga. You don't understand. Zwino zwoṱhe izwo zwi ita kuri ini ni ḓiwane ni tshi amba vhuṱanzi vhu si hone ni tshi tshinya muthu dzina kuri ari so. Huṅwe fhethu ri vha ri tshi vho tou ḓidifenda na riṋe vhana. Huṅwe fhethu ri a kona u ḓivha vho zwiṅwe zwithu zwine zwo nga ri shumela. Huṅwe fhethu ri a kona u wana uri mini hei mara zwine nda nga amba zwone ndo vha ndi tshi nga tou humbela pfarelo kha vhafumakadzi vho abuseho zwa vhukuma. A thi khou nyaga u amba nga dzi gender based violence because it's a very sensitive matter. Ri nga amba nga gender based violence zwino matshelo muṅwe mufumakadzi a vuwa o lovha. Ni khou zwi vhona zwo ri a fhethu nṋe ro no ḓipanga kha mafhio mafhungo. Zwino zwa dzi gender based violence ndi mafhungo ane a thi koni no dzhena khao ngauri a ofhisa a tatisa vhungoho ha hone u ya konḓa u wanala ri khou itea mini. Ndi khou amba na muvhuso zwino u khou balelwa u ḓivha zwo ri u nga tou tandululisa hani heyi thaidzo ḓuvha na ḓuvha. A i khou tandululea. Zwino ndi ngazwo ndi tshi khou ri na nṋe thi nyaga u ḓipanga khayo nda ḓiwana ndi khou amba nga dzi gender based violence ngauri that's a sensitive matter. Ngori zwe nda ita vhoi nda nga vhudzisa mbudziso kha vhafumakadzi vha abuswa zwa vhukuma uri ni ngauri mini nga zwe nda ita ri tshi vho tou vhudzisa mufumakadzi wa abuswa zwa vhukuma ni vhona unga anga fhindula uri mini. Do you see how sensitive this matter is? Ya pungo iri khou lemela vhukuma na vhone a biro vha vhona vha tshi nga vho birupara vhukuma vha tshi isa pungo ya kuri he a khou nyaga rinde kha mudzhie ni a tishena ndo neta ngaye. Ndi vha ndi tshi khou tou penga hezwiḽa zwithu ndi stress hezwiḽa zwithu ndi mini na zwezwiḽa zwo ri o ngisa damuni ḽa PPD a khou nyaga u ndumisa maraho nga ngwena. Ndo vha ndi tshi khou sokou tou ambelela zwiṱori zwinzhi uri a ntshipeledza he wara he a vha ri ndi khou pfana na vhaṅwe munna a ndia nga duty. Nda ndi tshi vho sokou tou eda uri vho hu vhe na tshiṱori uri hu vhe na zwiṱori zwinzhi zwine zwa vhilingana zwa zwine zwa sa tovhelelee. Mara kha hezwiḽa zwithu zwe nda ita vhoi ndo vha ndi tshi nga ri khou judiciary havha vha milayo ro vha ri tshi nga humbela uri khamusi vha amende another section ya vhathu vho no zwifhelela vhaṅwe vha tshi ri vho vha reipa vho vharwa uri khare na wanala ni na mulandu wo ri no zwifha in the expense of the state resource no nyago u vhulaisa muṅwe muthu no nyago u tshinya muṅwe muthu dzina kharali hu tshi khou pfhi i gender based violence yo ralo muthu u gwevhiwa 15 years 20 years heiḽa 20 zo funa i khou fhiwa ini wo zwifhaho thini na ni khou zwifha. Zwino ro vha ri tshi khou tou humbela uri khamusi judiciary we challenging judiciary uri kha i amende vhoi na havha vho no zwifha ngori tshiṅwe tshifhinga vhathu vha khou sokou tou tshimbila vha tshi ya ngei na wana vhaṅwe vha tshi ri hezwi zwino tshi vula milandu yone a i tshimbili mini ngauri hu na vhathu vho no vhilinganya mafhungo. Ndi ngazwo ni tshi wana uri na hanefhaḽa vha kombetshedzea uri vha tshi tshimbidza mafhungo vha thome vha sedzuluse na ane na wana uri ndi ya vhukuma na wana a tshi sedzulusiwa tshi nga na ini na vhuya na nyama ngauri hu na vhathu vhanzhi vho no zwifha nne ni wana ho no prosecutiwa vhathu nga nḓila i si yone. Ri tshi gori ri khou tsheka na vha tshipholisa na ane mafhungo uri mapholisa navho ri ḓo tou vha fha challenge yori a mafhungo o sokou uri muthu o ḓa police station amba mafhungo vheo na vha accusation it's a very deep matter because vhone vho accusiwa muthu sokou tou bva veni ya ḓa ya vha dzhia ya vha isa whether ndi ngoho kana si ngoho how do we approve that? So those are the amendments dzine ra khou ṱoḓa dzone sa uri dzi amendiwe uri vhathu vha tsireledzee ngori heḽi shango ndi ḽashu roṱhe ri tshi khou ri democracy i songo tou vha yo no tsireledza vhaṅwe ya dovha ya tsinya ito kha vhaṅwe nga vhe ya tshi nga tshi sedziwa zwiṅwe uri shango ḽi dzudzane ngori ro vha ri sa khou nyaga u amba ngaho zwo ngori zwa gender based violence it's not a matter that you can represent it as an individual because of the things that are happening in people's houses you don't know what are they going through but nne ndo zwifhaho vhathu vhoi ni mpfarele ngori vho ni mpfarele. Ni khou apfa mafhungo a miya opani vhana vha miyanga vho amba na mafhungo manzhi a dzinkwe na mini a zwine zwa dzinkwe zwa zwisi zwone zwa nkhwe ndo uri nkhwe i kule iḽa then ndo dzhia na nkhwe o vha mbunisa nyana mara ri tshi khou lwa mara ndi tshi humbula ndi ya sea
ai sila zwa nkhwebo rovha ri kho to lwavho roṱhe u ḽa vha tshi kho to ḓi thi lo ita luṱonono a tshi vho to ḓipilela vho nga nkhwe mara haḽa zwa maraho vho hana ndo ḓi to editha vho thi u ḽa ndo ni vhudza zwori ndi a kona u dila naye hafha ndo wana mafho maraho kha porn.com nda dzhia nda edita nda ri ḓa ni vhona maraho anga o bunisiwani zwi amba kuri zwi vhathu vho tenda kuri ndi maraho avo haḽa vho hula haḽa ndi wa tweka ile haḽa ḽo hula to ngori vhathu vha nga si kone u to ḽikala zwavhuḓi havha vha kwanga ndi kwanga ndi u tamba kwanga ndi ku tou vha mvuvhelo hela tou vha mvuvu ndi khou apfa mafhungo a hone vhana vha miyanga dzi khou vhuya habe vhathu vho ita na kupa muthu madzina a si one vha tshi vho mu vhidza rankhwe vho mankwe vho nedorobo ndi amba kuri vhone mara vha na mafhungo vhone hada tshi vho bvisa faila dza hayani vho ri chinisa shango vhone ro china ra ruva vhone ri tshi zwa ntawanga si lo wo to tshitititi zwino ḓo ḓi to vhuya ka zwiṅwe zwikili mara ndi ḓo mu nyambudza ava ndi vhudze hapa vhone Rinde ova ndi mini ova rengera mini kana kuri ova itera mini kuri ava ruveredze kuri va ite calm down SABC Rinde on rengera ku ringi kuṅwe kwa lucky packet anda kubona uri hapa ndi khou diwa hapa hako ita tsotso ngla kutanga ku ya ṱanganyisa ku ḓo ni ṱanganyisa ndo to zwi vhona zwo ri ya mara nda kuvhona uri handi vho to mu ḓivha we ndi to ḓivha na zwine nga ḓi ḓo zumbula ṅwaha ḓaho zwino ungari zwa zwino ungari no dzula zwithu ni khou ḓi takalela para hayani ndi mini tsha no ita kuri a dovhe ani tembe Rinde uyu na kuri zwe na ita zwire a zwi tembisi tshithu hune nda ḓovha ndo shavha kale u to vhori hana choice SABC Rinde na zwa tshikhuwane ha u funi tshikhuwane a ḓo no shavhela tshikhuwane zwino a funzwa iyo hana na plan ya tshikhuwani o ḓi kona u hasila hanefha switentsini Jozi anga si wine ngabe to fiola muthu wa kona u shavhela vho Pitori kana vho Joburg a ḓa no shavha haningei vho Sunnyside vho Sunnyside a tshi nga kona u tshila si muthu wa flateni uḽa u farwa nga dzungu ri nga wana ro pupa anga fera power flatena dzi lift ya tshimawe lini una vhadzimu Jozi ai muandi miao pani mari pase dzela dzi ya muvhilinganya farwa nga dzungu nga si ufiri nde ni nga wana ro pupa vhathu ka dzi fret thi lwarwa nga muya luya tetelekanyena a ri tu vha na nungo wane wana muya wo luvhuluza ni nge flateni lwa vhuya fhasi a runa balance lu tonga washini this life no balance zvino vone miao pani ava ndivhudze why ungari mbiti dzavo vone hadzirangei mbiti dzanga hadzirangei ngauri o ntshinyela tshifhinga o dzhena tshelede yanga ndi khou tou ya ngayo tshikoloni raila roṱhe zwino abe oyo muthu ni ḓivhe zwa uri mini o ḽa vhutshilo hanga zwino the next thing o ntswela vhumatshelo the best years of my life zwino na bebetu ndi ḓo vha ndo salelwa nga mini I've got nothing to lose so ndi fanela u lwa I to fight uri ini ahuna une na khou ya hone ngori no mpengisa zwino ni vho nyago ntshava ndi pengiswani muthu a nyago dovha ntshava hezwo kha imenyana akha to hangwa zwi nga itei ndi upio muraidza wani khou ṱoḓa u tshiya haningei ka SBC Rinde muraidza ane nda khou ya gawa khae ndi wa uri kha ḓibvise kha feini kha ite zwa business mafhungo awe o pfa unga ri ḓo ḽa vhana nga si ḽe vhana ndi hona nga ḽo luḓifhaho u ḓo vha ḽo vhavha zwino haya mafhungo o sokou tou ri ni khou pfa fame ya ni dzhena ṱhohoni na vho balelwa u langea na vha ni si thetshelesa vho miya vhana ndi hayo mafhungo ane ni ḓo suffocate ngao zwine zwa kuri ini no pedza nori Facebook yanu Facebook account yanu yo vha yo hekiwa zwina vhuṱanzi vhungafhani zwila zwithu nda ndo tou pfa muṅwe muthanga wa next door dzi login detail uri ri tshi wise itshi tshiḓela tshanga ro hekiwa baby kha pfe uyu muthu uri mini ndi ri khou sokou tou nyangela attention uri oḽano i ḓo vha yo hekiwa nga ndi nyana nga tou ṱwa khou tou hekese Facebook ya SABC Rinde ndo to mufha nthu dzanga dzi login detail uri tshila tshi vhe tshi sokou tou ruḓa maṱo ndi khou tshi gela a thi fhaḽa ri khou ḓimangadza uri hu nga vha winyi u itaho hezwi zwithu tshi zwi funa ri tshi funa bade zwitshele tshi khou ri ḓa muwana nṋe na ndi khou zwi ḓivha zwa uri iyo hu khou tambiwa hafha fhethu
zvino ni tshi zwi ita zwila zwithu na ni tshi ṱoḓa kuri NSBC rinde a ḓifare hani a ḓipfe hani? Ndi khou nyaga u dzula nda tshi nyaga uri avhe o tshuwa a vhona unga una maswina a vhona unga huna vhathu vhane a tshi khou tshila navho. Ndi khou nyaga u muluṱanyela vhangana vhawe uri hanevha vhangana vhawe ri ite ungari ndi vhone vhane vha vhori vha khou mu uri a lwa na vhangana vhawe u ḓo fhungudza vho mitshimbilo we ola muthu dzula badani u dzula badani haningei ha misanda vho nyinyi ngiri ngafha golei khotsa yo soko to ṅwala upfi R1 insurance hei hola mutaka wako soko to vhonwa Thohoyandou vhathu vha khou o khou pfuka zwino ndo vha na munna waṋu ndo neta ndo neta ndo neta. Ini ani zwi vhona ungari zwila zwithu kuvharavhara na mini zwa zwi khou itisiwa nga nḓala? Na thina nḓala ndi na dzi business ndi na dzi business na zwi dzi business dziṅwe zwine a vha khou advertise hanefha ndi dzi business dzanga tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha tsha holani na nṋe ndi na mukovhe ngoro ntshinyela tshifhinga ri ḽa roṱhe kana ra shela mavu wa zwi ḓivha nonoula uri dzi ndi business dzanga tshawe ndi tshawe tshanga ndi tshawe. Zwina tshila tshifhinga ni ngei Gauteng ngei ni tshi zwi sedza ini na ni khou vhona ungari ndi vhafhio vhathu vha kho nipa advice dza khwine kha vhathu vha ngei ḓoroboni Joburg na vhathu vha ngeno Venḓa? Vhathu vha Venḓa vha na muya vhathu vha Venḓa vha na unity vhathu vha Venḓa vha farani vhathu vha Venḓa vha nyaga u vhona muthu a khou pfa vhuṱungu vhathu vha Venḓa a vha ngo funzea nga heiḽa nḓila vhaṅwe vha sokou tou vha mathitshere na mapholisa na mini mara tshikolo a tshiho tshila tsha matshilisano ndo ndo zwi vhona zwori vhuvenḓa na vhumbilumbi na vhuloi a zwathu bva khavho vhathu zwi kha ḓi tou vha ndi zwithu zwi ri nga ngomu nga khavho zwine a vha ḓi itisi ndi ngazwo ni tshi nga wana muthu wa Venḓa nawo o funzea mara ni akufa muhumbulo wa hone uri muhumbulo wa tsikeledzo una problem muhumbulo una problem ni azori muthu athu ya juzi this person has never been exposed. This person had to namela flight nyana. Flight ya to mujigera Mozambique. Ni akona zwona zore hava ava kuchimbira ava. Hava vha ya shopping Polokwane ava vhuya. Vha vhuya vha khou zuwa bade banga vha khou bvaka iṅwe ḓorobo khulwane ya metro nyana. U fana na vhathu na vhara vhathu vha ngei Thohoyandou vha tshi ya ngei Thavhani Mori zwi ḓo ambiwa ṅwaha woṱhe. Hey. Swita mafhungo manzhi na potso ku fariwa topic uri hapa randa ndo jiga zwi ndo wana una iṅwe raini pepu vhathu hanefhaḽa Thavhani Molo this Thavhani Molo that hano maḓuvha Thavhani Moro hu ya ḓala vhathu vha tshi itela kuri vhathu vha vhe vha zwi ende vhona vho ya ṅwedzi vho ya 3 months back afi Thavhani Molo ḓala badi muthu ya Thavhani Molo 6 months back ni ngei ni yani zwino zwila zwa kuri ṅwana o poseriwa ngei Zwimangeni zwila zwithu zwa vhukuma zwo vha songo to ralo ndo to reverse statement ndi tshi khou itela uri at least tshi vhe na nungo dza uri hu kone u vha na case ngori hafhaḽa nda khou mu buildela dzi case uri a kone u dzhena nga ngomu kharako a sa khou thetshelesa a sa khou vhuya ḓa nduvhelelo zwino mara ungari dzi case dzanu a dzi ngo shuma dzoṱhe musi nda sa khou ḓo mufarisa ndo khou ḓa tshithu nda khou ḓa tshi vhuya yena a vhe na order fhedzi a ndi khou vhona ndo bva khazwo ndo bva khazwo ngauri nda ndi khou to nyaga order fhedzi nda khou nyaga u ḽa vhuyelele nda ndi khou ita zwiḽa zwikili ndi a muḓivha hoyu ndi ḓo shumana naye nga nḓila ifhio uri a vhe sharp. Zwino ri na problem ndi ya kuri vhone vha tshi zwipa nga zwila zwa zwimange vho zwipa vha tshi panga na ṅwana vha tshi ita kuri na ṅwana a phe vhuṱanzi hu si hone vhone vho vha tshi itela kuri ṅwana ula a ite mini a vhenge khotsi yawe. Ndi khou itela uri khotsi yawe vha mu funesa badi zwino nda ndi khou nyaga u mu dzhigelisa uri ola ṅwana si nyaga u mu vhona a mu vhone sa dada a mu vhone sa vongori a mu vhone sa gwita sa dzenyele sa mugotwe a si nyaga u muvhona na luthihi. Izwo ndizwo vhana vha miyanga zwino mara ndi na problem nthihi uri dzila nndwa dzi vhe hone vhone vha tshi zwi sedza miya opani zwi nga vha zwo itisiwa nga nnyi ndi nnyi muthu uyo o ita uri hu vhe naye ra nyakanyaka hedziḽa nndwa uri dzi ṋanese dzi vhe hone dzo itiswa nga Jennifer Lopez. Jennifer Lopez ori u ḓa muḓini wanga nṋe nda wana uri hoḽa muzana thi mufuni ende ndi khou mu vhona tshe muṱuku hoḽa u ḓo vhuya tama u ḓo vhuya thotha nda ri zwo rafheni ndi ḓo ḽeliwa hafha fhethu ndi ḓo ḽeliwa ndi khou ini ya muṱuku uyu muthu na u muthu ane muthu usi zwifhelina ha u sokou tou pfhi ha ri khou ita ngayo tshelede ho muthu a khou ḓisa zwisponsa zwinzhi ho muthu hononi a bere zwino ri ḓo ṅwata hu tshi ambiwa uyu uri pedze Jennifer Lopez
So Jennifer Lopez ndi tshi khou zwivhona zwori ho ṅwana po ḓo vhuya dzhiela advantage ho ṅwana po khou ḓivhelesa munna wanga ndazwo zwo rafha ndi ḓo ḽeliwa pa wo fhedza tshifhinga tshinzhi ana mukara vha khou fhedzisa tshifhinga vha goloini vha khou ḽa na dzi ice cream ndi tshi zwi nyala luṅwe ndi to zwo zwo ri ḽa ndi khou zwi nyala ndi khou zwi vhenga nga muya na mbilu na zwoṱhe tshiṅwe na tshiṅwe tshanga tsha muvhili ndi khou zwi nyala vhone vha tshi wana kuri zvinepeni apa vo Jennifer Lopez vha khou dlisana dzi ice cream ngei Tavhani zwa zwi tshi ntsilinga luṅwe wa ḓivha nonoyo uri ndi tshi khou zwi nyala luṅwe vhone vha ḓiseriwa maphi ngei hapfi ndi ice cream yo noka hapfi ro rengaho ice cream zwo nokisiwa nga ḓuvha yo noka i tsho sala i tsho swika ha mukoma isi na nnḓu ya zvino vone ndi upio muraedza wava khou nyaga u isa ka zwisponsa izvi zvikotoma kung'arang'ara izvi hezwi zwisponsa zwino khou ḓiṅwalisa vo 1 randa insurance ni songo tou vhona u nga ri vhe ono thoma nṋe ro thoma u ḓivha mugayo nga vheiwe nṋe ndi kale ri khou ḽa mugayo ri khou ḓiphina ri tshi khou ḽa ri tshi khou ḓi renga na dzi KFZ a hu na izwo zwine na khou amba zwone vheiwe ni tou vhona u nga ri no ri tika no tou sheliwa muya nga ḓabaḓaba FM ḓabaḓaba FM ni ita muya ena pfha unga ni responsible badi ni vhaṅwe vhathu vha nṱha luṅwe ni khou nyaga u tovhela protocol ndi protocol ifhio vheiwe na ni khou i tovhelela fhaḽa ngori zwa vheiwe zwoṱhe zwine na khou zwi ita na vhubindu ha vheiwe ndi vhubindu ha zwitentsini ndi vhubindu ha miḓini ndi vhubindu ha vhomi ya mugede na vhokotsi ya mugede it's not even corporate it's not like we're dealing with a business ine vha na head office Cape Town kana Johannesburg ri khou tou amba nga vhuṅwe vhubisinisi honovho hasila uri muthu vhana vhawo vha kone u ḽa zwino ndi business ine yanga tshintsha vhutshilo hanga a vhe ka vhaḽa vhathu vhoṱhe na muthu one o no mpha tshelede yo no fhira 50,000 zwino ndi khou fela mini a vhe vhaḽa vhathu vha nita tshiḓela vha si khou tou dzula vha kopaho SABC ndi ku 2,000 ku 5,000 ku 3,000 ndo zwo zwo rabeni ni khou itiwa khuwa ndo nga ni khou shelelwa thoro chombani uri ni kone u batiwa zvino izvo ndiko zvipfa izvo zvakuungeredziwa nga zvi 2,000 zvanu izvi zvakuri ndichiita zvithu nava nichipanga mazvipi mahuruhuru ako chiwisa ani shavi kuri zvingapanga mumwe muthu komboni izvo zvino ndikopa zvone ngori community ndovona unga iye chivotoma va sensitive achivobhalwa nochimbira vothoya nḓou ndichivori mwana wa vhathu zvino u ḓo toita hani zwo mbava luṅwe ḽa zwithu zwo mbaisesa mara nda wana uri hei nda ndi tshi vho nyaga u ḽiwa nga poison ye nda tou i shela i tshi vho ḓo ḽa nne zwino ndi hezwo zwine nda ndi tshi vho vhona zwone uri fhaḽa nda ndo khakha lune hei na nṋe na nṋevo ma nda ndi khou ḓizama u lugisa mara si zwezwo luga vhone wai vha songo kona ku humela lushakani vha swika vha vhudza lushaka kuri nṋe zwila zwoṱhe nda ndi khou ḓiambela a zwiho zwithu zwa kurari so ini vha ḓo mpora nga matombo ini ni a vha ḓivha vha vhavenḓa ini ni nga vhuya na ini hayi ala habe vhathu vha kha ḓi vha vho faralela kuri rinde zwi amba kuri u khou abuse muthu na mini na mini mara ini self ni tshi zwi ḓivha kuri a zwiho zwithu zwa kurari so nṋe ri tou lwandwa sa munna na musadzi na zwo abuse ḽa muthu ḓo nga abuse nga mini a nga nthola muthu na nga si a tou ḓa pari ho funa ndo fe ne pari ya musangweni angei fhasi gaba nda tshi nga ni murela yene na tou zwi vhona zwo rana hola tou nkona nga zwihali kha musi u na nkhwe kana hu na tshiṅwe tshithu tshine a ḓi u tou vhona zwezwi zvino ini strategy chanoshumisa apa kujenera uyu SB Rinde ngave uchipfi strategy chira chasongo shuma nani chingadza nga chipio chimwe nda ndi khou muṱhavha nga rape tovha thaidzo nda ndo no wana ku 500 rand nda ndi tshi khou ri ndi ḓo wana Jennifer Lopez a testifye uri o dzhinzhiwa and then zwo vha zwi tshi ḓo shuma zwino nda zwi vhona zwo uri mini hayi man ndi songo tou ralo ngori zwi ḓo dina nyana zwi ḓo mu balelwa mu wisa na game ndo tou tata fhaḽa mara vele nda ndi khou humbula u zwi ita uri kharali muthu a khou nṱala a khou ḓibvisa kha nṋe nda ndi khou muṱhavha nga rape ndi nyana sa ḓo believe zwo hu na rape ni nga iprova rape abe rape ndi vhathu vhavhili zwino ini ḓo zwi provhisani zwo ri ndi nyo itaho na no farelela ni ḓo zwi kona u zwi vhona ni ḓo zwi swikelela
ya problem ye zvino apa ndikuombera kukudzidzisa apa nakuri romuvona apa SB rinde kadzi video apa achiumbera Farero ini nomufarira zvavukuma kana kuri nani chidiwa kuri hauna chitu nosvikuri hai azviitei nini ndoailani rota rari kouteumbera na Farero ngorota rokaka ngorota rari kuurwa yova ichitova ndo zofarira vo hai ndiyazvozvo nene munhu angasimfarere ndiyamudhiva nakubhiru kwawo rasiyeni angasimfarero la mntu zviyamba kuri rotaimisana bepa lashu ngandele radzura ngaro rofarana na rupanga so ya mwana mufara rupanga mwana mudzumba chihari chawo mwana mudzumba chihari chawo udobhaisa pedzi kwa ya ubhaisa pedzi rikoni jena ngachangile ndianga Rambo mfana wanga ya Rambo first blood second blood dzidouya musi mudhini waveiwo nyamba kuri niatoita mapungo manje akadhidha niatoita pasi mangwari cherinodzura ntawo niatodzura pasi naseya nichizvidziwa kuri veiwe apa una zvimwe zvisachimbiri zvavudi mapungo manje akadhidha rinodzura ntawo atobhaisa pedzi kakufarise zvimwevo zvazvinochoimanyana ngamahure yawo ndova munna tonangototwaya nejaratani yawo achikotocheka novona unachene uraya pangokuriwa hapa jaratani nachigute ondova munna ngo hayi ukontakadza badi ndomufara hostage zvarufuno ndiyazivana zvari rufuno runga runopupa pala petu ngoro aunobonesa vadzana vavudi zvamba kuri wene vane nanomubvisa dzingangakadzi ubonyagola zvisvinowa ngenda ubonyagola suzva fresh zviyamba kuri wene vane miyawo pani havaditembi kuri wene vangaimera chitori chavo ma2000 onaka ini nikotavona ma2000 achikotomupanga makondola ini ayi ma2000 apenga ma2000 ma-Y2K zviyamba kuri wone nachipinga chavo zviyamba kuri ma2000 ana mimwe mingana zvino zviyamba kuri navone vovuya vavari 2000 neni murwana ndina vana ma2000 ana vana panoni kale rina vana kale rikuita vana panda rikozvipfa vatu vone ava vodi faranepo ritomeriye maragani vatu vatareva vori nerikovuya zvino tomerirengise nyana. This is my car. I'm here to fetch my car. Ndinokuchuwisa kuti unokwava kwa Beyonce. Ndinofamba tono maulwana abo berry wine nabo rusa Van Rose. Madhenyo dziyawo. Yezo nichishara chitaringa ngomu ne? Yeah. Hama de asar achinga petrol. Ndiko besi ndikona ngandikuita zotamba kononi. Ndoba sheranga 95, 93, unleaded, 97, 98, 2015, 93, 95 ngoba sherekanya nitoita mimi. 3000 kakuti senziko kunga panga. Bona wana chila chipengo chino filmfere nibo chisina zina ne. Aransa kontemba ndi ndiane paya ni ngai. Jani chile ndiam ndo wana mwenda mringse. Aya ndikujiye. Kujiye ti. Ikasini yango songo fochi open. Ndiko dane fu ndiko utanganisela like bitiri ndabenda danda nekeza phone ya. Okay. Ekundikari mtu ima kanoni uto mabusha babenda. Ndikela kereke ya number plate ya butsimbi kakano. Ela kereke ya butsimbi kakano yondo beza. Mimi ndiko ndo. Ni zori mini. Eni masana na kurupe sema sina. Ukamto hapa ya chitombo mali. Nditani kupasa ya nembere. Ene kato jenali la umbrella la wali anino. Rovuya breakini vana vamiyanga rovuya nana chitoko chavorini yazvidziwa zvakuri pano asi shope idzi riyaita richirengisa vatu vayadhivutisa kuri zvithu zvikurengisiwa apa zvikipa zvati genereri namini rizwana gai zvino namutsi rozofara live hane pastudio zvikipa kezvi vana vamiyanga kakatu nanane ndiyarengisa ngei unovori SABC ndiyampe opportunity cho advertiser ndandisirikatuona nne achoita dzi advert dzawe dzanga ngeivo 1 randa insurance zvino uyantsiya uyamubvarira ngannda kezvina mivara ati genereri ya hei ndiyavambadza rumwe kena mivara zvonakezvi rotowana shango lote lotohambara ngotoralila vavhenda ndivona unga zvingava kwine vavhenda vasapota zvithu zvahavo vasapota show dzahavo rava naindustry haiya vavatu vanokusikotokwata izvi richikozamuita industry richikunyago uwisa muvuso wakale rijenise muvuso muswa
une u ḓo fida muṅwe na muṅwe ra wana ri na vhavenḓa ri na mishumo vhathu vha tshi khou hola hu tshi khou shumiwa ri na show khulusa fhano South Africa mara ri khou balelwa u zwi ita nga vhuvenḓa ha vhaṅwe vhathu ri khou wana ndi wane na vhakegulu vhane ri tshi khou ita dzijoku vha ri vha ḓo ri rambela vhathu vha ri vha nyaka u ri vhulaya a ri ḓo ngo ri vhulaela mini ngori ri khou nyaka u ita mishumo ri kha industry ri khou shuma a huna muthu ane o gwasiwaho a ri tshigevhenga we are business people so ni songo vhuya na ri ṱanganyisa na mabulayo a vheiwe na ri dzheni fhethu na dzi golf t-shirt dzi hone vana wa miyanga ni khou zwi vhona kuri a si mafhungo a ku ambara dzi fambani fhedzi vhathu ni sa vhaḓivhi support local business khezwo zwikipa vhana vha mukala zwi khou wanala nga mifuda na mifuda ni ḓo ḓi ḓo ri nanga hanefha tshezi no vhona no mufuda ni ḓo ri founela ni khou nyaga hetshiḽani ra ni itela ri a deliver ra ita tshiṅwe na tshiṅwe zwino phone number sa musi ni khou ḓa tshikipa a huna na zwiṅwe ndi 072 847 8990 072 847 8990 a huna na zwiṅwe vhana vha mukalaha nyimele ndi yeneyi a ri ṱavhanye ri vhuyelele storini ngori hei vhewe ni nga vhuya na decline isa dzi namboro hafha dza vhathu vho no khou vhona hezwi ri tshi kha dzi advert ende vhathu vha songo hangwa kushera ri kha dzi advert huna vhathu vhanzhi vha khou ṱoḓa zwikipa ngei vha sa ṱareli hapa zwino ri khou humbula kuri ni vha menshine ni vha tagi ni vha vhudze kuri ha zwikipa zwi khou wanala khezwi namba founu dzo siiwa na mitengo ni ḓo foinela kha namba founu na amba fhethu uri ni gai ra ni delivera it is what it is khezwo vhana vha mukalaha zwikipa no zwi vhona ndi zwikipa ndi zwavhuḓi hu na mivharavhara yoṱhe nga kuya nga kupambana na hayo ri khou humela kha show ya vhorini hapa zwino vhone mia opani hapa mafhungo ndo apfa vha tshi a ṱalutshedza para nda zwi pfa kuri zwi amba kuri vhone nanga mba ḓo vha nga ḓirema kana nga piki vha fhedza vha ri vho tou remiwa hei ndi ngazwo ndi tshi khou ri kha ini ni nga si zwi pfesese ende kha ini you are not desperate like me nṋe ndi vha ndi desperate ndi tshi khou vhona uri muṱa khou mphelela ende a huna zwine nda nga ita ndi tou ḓa na vhuṱali hoṱhe vhune ha nga ita uri ndi wane muṱa wanga wo dzudzanyea ndi vhe ndi khou wana zwe nda vha ndi nazwo ṅwaha wo fhelaho ndi vhe ndi nazwo ndi kha ḓi vha nazwo na ino ṅwaha i tovhelaho ndi nga ita tshiṅwe na tshiṅwe zwino tsho ita kuri vha ḓe na vhuṱari ha kuri hari so ho dzinginyisa shango roṱhe vhone vha vho tuma vha dzula fhasi na mukarange hayani vha zwi diskasa nga muromo zwa bara u swika vha tshi ri ha nṋe ndi a ḓa na iṅwe pulani hayi ene a tshi vho delela a tshi vho delela ra si tsha pfana ri si khou dzula ri khou vonyolana uri ndi ambisa zwiṅwevho ndi tshi khou lwela dzi pfanelo dzanga dza uri hayi vhuyani nga tshifhinga a ri na tshisevho a ri na mini zwo sokou tou ndzhiela fhasi zwino ndi zwone dza dziṅwe dzi challenge dzine tshiṅwe tshifhinga na nṋe sa mufumakadzi ndi nga si tou dzi amba nga nthihi nga nthihi huṅwevho u vha khou nkhakhela mara ndi ngazwo ndi tshi fhedzisela ndi tshi bilufhala zwino mara ndi na mbiti vhone ndi amba kuri vhone vha tshi zwi sedza vha shavha mini kumuritsha vha pfa ungari vha muritsha vha nga si tsha wana muṅwe nda mulitsha vhana na wana vho no dzhena fhaḽa muḓini na ndi khou eḓela hone bo wa tou dzhielwa muḓi nga vhana nṋe muḓi muṅwe ndi u wana gai ndo phuromisiwa nganyi abe tshiṅwe tshithu tshine khou khakhisa riṋe vhathu vhahulwane rine ro no malwa kana ni wana uri ro no vha na vhana vhaṅwe vhana vha khou tou tamba nga riṋe wese ende vha si tsha ri fela na vhuṱungu uri wa u fela vhuṱungu muthu tou muḓela na vhana vho no swika vhana vhaṱanu a nga u pfesesa na tshipfi lufuno lu hone izwo ndi u kombetshedza zwino ndi khwine nambe ndi fele hanefha ene no vha hone ri tshi ḓa kha ira interview ya ngei kha FM irani yo vha i tshi nga ungari i one sided ho vha u tshi itea mini paraphethu kha Dabadaba FM ho vha na vhuṅwe vhukhelesi nga maanḓa vhe na nṋe nda ndo tshuwa mara thingo tsha tshuwa ngori SABC Linde ana tshikolo SABC Linde a vhuṱali ha vhu ngo tou vha hone ngori heiḽa interview ya Dabadaba FM yo vha yo khakhea yo funa i songo vha ya vha hone from the first place and a thi vhoni uri na muthu o authorizaho heiḽa interview uri i vhe i hone i yambiwe muyani yo thoma ya approve muthu a ya approvaho ha ngo dzhena tshikolo tsha journalism ha ngo qualifya a si muthu yene ndi muthu ane a vha uri mini ndi muthu ane naye o vho takalela u nyaga u wisa SABC Linde ngori SABC Linde una maswina manzhi hafhaḽa kha khetshiḽa tshiṱitshi zwino ndi ngazwo ho mbo ḓi tou pfhi mafhungo a SABC Linde a ho ngo tsha tshekwa na milayo uri iyi milayo i ya corresponda na nga mulayo SABC Linde o funa o suwa Dabadaba FM uri ndi ngani Dabadaba FM i tshi nga interviewa muthu wa muvhuso muthu ono khou hola mundende muthu ane muhumbulo wawe a u stable
mulwadze wa muhumbulo u songo tou vha right. Zwino ndi zwone zwithu zwo khakheaho hafhaḽa fhethu ri tshi khou ri Dabadaba FM was supposed to compensate SABC Linde for u nyaga u rana tshiṱori tshavho tshine tsha khou tou vha itela vha khou ḓa dzi likes na dzi viewership in the expense of SABC Linde. They were not fair to him, they were biased, they just do things in a incorrect way. That was not a correct way to do things. Mara muthu o ri khakhelaho ndi onoyu Mphoratshende. Mphoratshende ndi ene o vilinganya naho zwithu zwoṱhe hezwiḽani. O tou ya tshikoloni tshavhuḓi tsha journalism. Mara a dovha vha ene muthu o no khou ri interview iye phanḓa ya muthu a si o mental stable. How do you approve that? Na tendela muthu a tshi amba uri a ḓo tshinya dzina muthu muhumbuloni a si uri a vhona muthu nga nḓila u under ma social worker ola muthu a khou interview. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez u under ma social worker. So now how do you do it with na muthu ari under ma social worker ane a kha ḓi tea u ṱhogomeliwa ma social worker vha tea u approve uri muthu anga amba na tshitshavhani zwa vha songo tshekhiwa a songo tendelwa yo amba. Ari kwa hapa Radio leyo khakhela vhavhuḓi ri tou vha ri rine sa community we don't want to act our part and become the manager of all these things that are happening. Community aidivi maanḓa ayo nga maanḓa idzi community dza vhavenḓa, they don't know how powerful they are. Ri community i tou tambudziwa nga tshithu tshithihi vha khou sokou tou sola vha sa ḓi na solution. Dabadaba FM o funa ri songo i thetshelesa almost 6 months ri thome ri i panishe ngori we are the managers, but havhaḽa vhathu vha community dza vhavenḓa a vha zwi ḓivhi zori rine ndi rine ra pfhi ri dzi manager dza heiḽa radio. Heiḽa radio ra nga ri a ri khou thetshelesa sa community ra ri khou ima 6 months i nga suffocate. We are the managers, we take decisions. Kharali na dziṅwe program dzi tshi sokou itiwa dzi sa khou vha hone a ri tshi thetshelesa 6 months ri khou thetshelesa dzedzi dza nga hanefha dza vhaneighbor. Yo, Rosa Wamino. So we just have to do that. Yeah. Because sometimes the community have a vendor problem. They are una unity. But vendor ni wana riko tambudziwa. Nga uri mini ari ranga riko ranga na zwino. Uri mini ari tanzera ile. Ari ro. Dari. Ndona hoya nani kwamba naye ono spirisa mafhungo ange achiboto vhuya achibva kange ufia ufuna vhathu vanokone planela zwithu zwa so. Ndiyo ne problem ya vhavenḓa. Mara vhavenḓa ufuna ri tshi nga vhathu tshi khou ita uri Dabadaba FM 6 months ri khou i punisha a ri khou nyaga u thetshelesa because of they go against the law. Ahuna mula yanga tsha tovedziwa phala. U tou vhori SABC Linde vho zwa tshikolo vhu zwiho. Ngabe tshipfi tshikolo tshi hone ara ro wana iṅwe lawsuit ya shapu badi hafhala. Hele vha ilupoulu. Va volata phala uri ri jeyo muthu ono khou pfhi o interviewa kha a national radio. Ri thome ri tou pfha uri u muthu ono khou interviewswa kha a national radio o vha o tshekhiwa na ngori la muthu a vha khou ḓivhiwa na dzi weakness dzawe na uri ni muthu a re kha condition ifhio, but they take advantage of her. Dabadaba FM. Dabadaba FM na vhathu vhanzhi vha si vha vhukuma. Riko apha mafhungo aya asiwa ana vhathu vasiwa vhukuma. Vho ravuku kha vha tshekuluse zwithu zwavho, a vha authorize zwithu zwa vhukuma. Vha ri tsho sokou sia vhathu vha tedzi authentication vhone vha si. Ngori na zwa sokou sia no sia khosifareli. Muthu a sokou sala tshi approve na zwithu zwo ngo tea u approve wawo. Kha vha cheke vha approve vha zwithu uri hu khou khakhiwa po fhethu. That's very wrong. SABC Linde was supposed to get $1 million from that Dabadaba FM because we interview a muthu asiyo mentally stable in his behalf and his responsibility as a person. Zifanelo dza SABC Linde zokandiwa in the course yorimi Dabadaba FM wanted to destroy SABC Linde. Dabadaba FM yazokoto imanori hango mufara hango mugunyedza hango muita mini vakonyaka uri uve uvhena mafhungo asiyo riko vapfa na vone Mia Opane na vone vanavo asachimbiri zwavhuḓi ungari vha khou dzhenelela kha a rongo ḓangaho ro ḓa kha interviewa vhone. Zwino vhone ndi na mbudziso yavho afho ya kuri vhone kha mazwipi yavho oṱhe aya
vapfa ungari ndiapiwo mazvipi ane ringaisa murayoni? Mazvipi ane ringaisa murayoni ndi ya uri kauite uchichekiwa nga maanḓa na kha zwi zwa dzi gender based violence na vhasadzi vha zwigevenga vhane vha na vhuṱali vhune vhu nga ita uri muthu a wele khomboni a fheletshelo nga vhumatshelo a ḓi wane a sina vhumatshelo nga dzi personal interest dzanga dza uri ndi khou nyaga u vhona uri ndo tshinyadzela muṅwe muthu vhumatshelo ngauri ndi a kona u amba, ndi a kona u plonta tshiṱori, ndi a kona u ita zwithu zwa believe. So huna vhathu vhanzhi vhane vha nga vha nga ngomu zwino vho Maṱatshe vho Gai vho farwa ngauri mini vho to implicate, vho to accusiwa, wrongful accusation. Yeah, ini nda ngani accuse zwino hapa ndi nyari na ngoho, ndi nyari na vhuṱanzi, ndi nyo zwivhonaho, a huna weakness ngo zwivhona. Ya ri khou apfa mafhungo vha tshiṅwe tshifhinga vha ita vha tshi ita sense miyaho pani vhana vha miyanga show yavho rine yo tshimbilana kurali so muyeni wavho rine ri khou ri wavho ri bvisela vhuṱanzi hoṱhe khagala. Ndi khou tenda kuri na vheiwo matshelo ni ḓo kona u ḓivha kuri huna zwiṅwe zwithu zwi nga itea zwa sumbedza ungari ndi zwa vhukuma, zwi si zwa vhukuma, zwa fhedza zwi khou tshinyadza muthu dzina, zwa fhedza zwi khou panga muthu kakatini. Zwino vho zwi sumbedzisa hafha kuri tshiṅwe tshifhinga na vheiwe ni a tea kuri ni vule maṱo. Zwino vhone miyaho pani na kuri zwithu zwo vha khou ri vhudza hafha vha khou ri vhudza kuri zwiṅwe zwithu zwa zwithu zwa vhukuma vha vha khou sokou ḓi itela kuri vha ḓiwane vha tshi wana thuso kha zwiṅwe zwithu. Ndi khou humbela kuri vha tou ri itela drama ira vha tshi ita kha ira live parapet vha tshi ri sumbedza vha tshi ri kodorea vha tshi ri vhudza kuri ndariwa nga mukwenda ndaita mini mini ndaposeriwa mini mini wa khou zwivhona. Ri khou humbela kuri omthwa nga nkwe a tshi nthwa una tshiṱuhu hola mutukana ni songo mumona u rala na u onda hola muthu anga na tshiṅwe tshiṱuhu ambunisa nga nkwe mara wa swipara hanoni ndandi na dzi blue eye kha maraho ithavangei vhukatalila mufululu akonthwa nga nkwe onthwesa nga nkwe muthu ndiri onthwa nga nkwe nda wana nkwe yo nombora maraho oṱhe. So zwino vhona hu tou vha na print ya nkwe ndi no nga nda ita thathu ya nkwe kha raho thathu ya nkwe kha raho. Ni songo wana mona rona na mtaka una tshiṅwe tshiṱuhuluṅwe hu no vhori no mafhungo ane ndi khou shavha u amba hafha noni ngori zwi nga ḓo tshinya ndiri vhathu ni nga tou hafha noṱhe vano mutoda kha vha mudzhie a tshena ndavha hola muthu alani ya ndo ṅwala nne ndi na mbiti dzanga dzilangei vona khou mutoda kha vha mudzhieni mani una tshiṅwe tshiṱuhu hoyo muthu kharali ndi tshi khou vhala vhathu vha ri na ḽiṅwe ḽiṱuhu ḽo fhedzisa ri vha ri khou amba hoyo muthu ndo bvera bawa. That was a dramatization. They are actor. Everyone could believe me. I could write a story, man. I write a story. Fire. Yep, nimkara na mkegu.